mono ekero mukwana obo mubumu busi tau kwana obo mubumu busi Your Excellencies mwatigero mwatebo obo mubumu busi totagete kubeka omuntu oro mukwaneri obo mubumu busi Fred Okengo Matiang'i igona limo gukora ngo obo mubwakoraki bwabororo okamambu ya Your Excellency arati okama no buya sana engombe irimo okama gendera okama lakini okama kuri efeva abana inchi abana bagwaka ne bango irindegere tukameta ibo igo engombe irimo okama bono ya isire kohosia tere ritororo igokoriro karitororo bono ndiri tororo ryuka ndibwate mbego kobeka riremoni Otago tiago kamari asemogo kamamoite toe litoro yeto chisiaga ibeke mori tokamebuya barenga mwate birenga ewe ka 2027 twakere Fred Okengo Matiang'i chikuraga memambe wanchira yabe boigo. Mimi nataka kusema hivi, kwa wakati huu sisi kama jamii ya Umugusi tumechipanga na tumechiweka pamoja, na ikifika mwaka wa 2027 tutakuwa na kijana wetu ambaye atawania kiti ya urais ya nchi hii, na huyu kijana anaitwa Fred Okengo Matiang'i. Na sisi tunaambia William Samoei Ruto hivi, ile safari ambayo unatuambia unatuchukua Singapore, kumbe sio Singapore unatuchukua Afghanistan. Na sisi tunakuambia kifika 2027 sisi tutakusindikisha ufike Sugoi uende nyumbani, Fred akwe president. Tumeelewana? Ndegera kwa Fred Okengo Matiang'i abe president, William Ruto rasma abe one term president. Arambe! Arambe! Oikana tumwana oyo minto Fred Okengo Matiang'i nanga pore yaye nombu ategaiga asayo umosike Fred Okengo Matiang'i nanga 100,000